دمك تماشاوان هجا لأوروبا كومالايا خوندكارين كرد هبو جبو كردان أو كومالا وكا باليوس خانيا كردان ببراستي لو بيك جلكي مزن بو كسين زانا خدان كاريزماتي دا جهد گرتن کار دکرن جبو هر چار پرچین کردستان کار دکرن و هر چار پرچین کردستان جی خوندکار اندامن و کومالای بون او کومالات نابرا 1940 نهان و 1970 نهان دا هبو يعني بشنا نما بكرتي ناوي ويجي KSS ابو اف يكج چالاكيين و کومالای هند بينن كفن اف خوندکارین کردن یعنی کسی که پارتین کردی ناس ند کرن دنیای بتایبتی اروپا بریاوی کومله کرد ناس کرن یکمین ریخستنا کردستانی بول اروپا شخور حساب کن لیکولین وان علی جعفر لیکولینا که دریج لسروی کومله چکریه او جی وکا پارتین کردی مخابن پشرا پرچه بو پشرا جینما هر پارتیه که پشرا شخور کومله که خوندکاران چکر علی جعفر و دکتور محمد زینو لهوليري ده سمينار كده دو بابتين جدا قوتو بيشكرن علي جعفر بحثا كوماليا خوندكارين كرد كر لأوروبا دكتور محمد زينوجي بحثا كردين أوروبا كرو بيام سربست أصلايفك آمده كرو ده بحثا چتكه ببينن فيسي بارتيكيتي ديمقراطي كرد لسوريا ليرا سمينارك ريك خراوة بو کۆمەڵێک لە ڕۆشنبیرانوانەی خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانن کە لێر لە ئۆفیسەکە بۆ ئەوەی کە باسێک لە دیرۆک و مێژووی کورد لە ئەوروپا لە وڵاتانی ئەوروپا بکرێ و لێرەشدا چەند کتێبێک بۆ یەکەمین جار بهێتە ناساندن و دواتریش بڵاو بکرێتەوە کە تایبەت کراوە بە کتێبەکان لەسەر مێژووی کۆمەڵەی خوێندکارانی کورد لە ئەوروپا کە دیارە لێ كم كومالي خوندكاران بولا سال 1949 لا سويسرا او كومالي دروس بو تاكو سال 1975 لسويسرا ودواتر لا المانيا بردوام بو سالانيكي زور لاوروبا او كومالي خدمتي ببابتي كردان وهروها قوتابی خوێندکارانی کورد کردووە لە ئەوروپا ئەمانە هەموو لێرە باس دەکرێت جا من لەگەڵ دوو بەڕێزدا قسە دەکەم کە بەتایبەت یەکیان مامۆستا کە خاوەنی کتێبەکەیە و بەڕێزێکیش کە دکتۆرێکە لە ئەوروپاوە هاتۆتەوە خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانە کەرە بکەنە ڤر دکتۆر محەممەد زەیتۆ و مامۆستا علی جعفر مامۆستا کەرەم بکەن هون بەخێر هاتن هون لە ئەوروپاوە هاتنە لە ئەڵمانیا هاتنە و پشتی ئەو قەس نویساندن و خوندن و بهستن پرتو کووار روزنامه لسر کردستان جارای کم تیم کردستان دبیرن کردستان شین دبی کردستان گشت دبی کردستان بسر دکوی سپاسی واجد کن استاذ من دکتور را دست بکمون او سیمینارک و ایشاف ورخستیا بحثات شد کن و چه بتایبت یعنی سیمینار دو باشن د اوفیسا پارتیا کیتیا دموکراتا کرد لسوریه نونرتیا وان لهرما کردستان سپاسیا وان جدکن کو اف سمینار درست کردن بوما سپاسیا باشدارن جدکن سمینار دو باشن وکم گوت بشایا که از دبیجم من دبیجم لسر روشا کردن اوروپا ایرو روز دبی سر دمیدا و بشه دودیجی ماموستا علی جعفر دیویجویجت لسر دیروکا کومالا خوندکارن کرد لأوروپا 1949 حتى 1955 ماموستا تو چار کتێبان يعني كتاب سێ کتێبن يعني چار بەشن وان کو بتایبەت لەسەر کۆمەڵەی خوێندکارانە کورد لە ئەوروپایە چاوا بوو تو ساڵانێکی زۆر 13 ساڵ يعني تصور دەکەم کورد بەڵێ ئەو پێشن زۆر کە خۆشم من هاتنە سیمینارەمان دەشوپینن ئەوا من ساڵی 2010 دەست پێ کردیە لەسەر کۆمەڵە خوێندەکارن کورد لە ئەوروپا کۆمەڵە هەلبەتی خوێندەکارن کورد لە ئەوروپا یەکەم ڕێخستنا کوردستانی لە ساحەی ئەوروپای ڕۆژئاوا بوو وەک دەبێ ساڵی 1949 وەک جارا پێشن هاتی دامەزراندن ساڵێکی درێژ بیە برخودایە یعنی کار و خەباتکریەش بوو کارێ کوردایەتیە لێ پشتی ساڵێکی ڕاوەستیایە ji ber گو ڕێخستنên کۆمانیستên بەشên کوردستانê ve dewletên dagirkera li dijî wan rawestiyayê وەک دەبێت کۆمەڵە هاتیە ڕاوەستاندن ساڵە 1950
1956 جنوا کوماله دست به کار کریه حیا 1975 بوش 75 که کوماله دبن دوقت وقت حتی 75 چه قاس خواندکارن کرد لاوروپا هبون همه در خستنه کومالا خواندکارن کرد یا گو به انگلیسی یا جب کردی نابه که SSA یعنی دهات ناس کرن های 75 مخواستم گرنگی که بدن و مرحله 75 برگو هم کردستانی بیه و هم جی حیا کردن لو دروای باشه کردستانی و کردن اردن کردن لبنان جی اندام بندوه کوماله دا و فله جی فلهین کردستان جی اندام بندوه کوماله دا یعنی کوماله کنم بیشم رخستنا کردستانی یا هری تمن دریش و برفراوانا بیم وقتی کوماله وهم اكتبا كينجي ديبلاف كان ليفر استمن ها چاپا سیسی ما دایه من جبرگو از نلورم اجی لاوروپا لالمانیا دجیم من رادستی پرتوخانه که کری انشالله جورو هادا و به بلاف کرن پرتوکیا بله اف چاپا سیسی اف چاپا يعني جرينجيا و پرتوکیا چیا تو 13 سال که تو کار لسر وکریه تو همو دیروکا دیروکا کومالا کردای یعنی لاوروپا من گفت گرینگیا و او گو کومالا یعنی کردستانی بیه جی چهار پشن کردستانه و جی کردن بشن دجی یا جی کرد ولاتن در بدرجی دیدا بیه وقت یکم خستن و اف کومالا کاری که زور هجا و کریه و یعنی وقت سفارتی که کردستان لدر و بیه گرینگیا و جویته یعنی جز هیوی دیکم کرده مجی اف خلقی بداره بزنم گلکی گرینگا تصابه دکتور روشا کردان هو تایبت خلقن روجا و کردستان نوکل اروپا چاویا کتو لوی سیمینارش اره من بحث دکم دمک هبونا کردن روجاوا و کرد بگشتی لأوروپا لسر سه خالات دابش کرن یک بری سال هفتی او خواندوان بون پروان خواندوان بون لزام کود خواندن جه 1907 کرد لوی داره هن وک مالبات هن وک پیشن کارکر هاتن و لوی داویجی وک پنابر هاتن لأول نفشه نوه دسارت هفتی هاتن گهشتن اوروپا و کارکر کار دکرن نفشه دوی بون خودیه کار نفشه سوسیه دمک بون خواندوان روشنبیر پسپورد گلک واراندا پیش بینم گش بینم ده پاشا روژا ملت کرد گله کرد لأوروپا از هیوی دکم ده سال اندهات و ده به ده پارلمانتار جمع چه ببین سیاست مدار پیدا ببین روزنامه‌وان به زمان ولایت اروپا بنفیسین پیدا ببین یعنی دبینم پاشا روزا ملتی کرد گله کرد ل سرانسری اروپا چل آلمانیا دبی آن ل انگلترا فرانسه چه ولاتی اروپی دبی بلوبید پاشا روزا که باش او دبیت پشتوانی که گله کی مزن جبو کردستانا دولتا کردستان یا دهاتو سبار روجه و عمه ببن دولت البته تم دوی حالی نامی نجی اجار کادرو کی زانستی گلکی مازن لاوروپا چه دوی جبو پاشا روجا ملت دیمه گله سپاس